Munyemerere nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye hanze y'u Rwanda ndetse n'imbere mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Reka mbahe ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Hari itangazo rikomeye cyane rimaze gushyirwa ahagaragara n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau. Hanyuma Agathe Kanziga, uyu ni umufasha w'umukuru wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana, n'andi makuru menshi cyane atandukanye mu burasirazuba bwo hagati, intambara n'ibindi hirya no hino by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Reka rero duhere ku makuru mu buryo bw'inshamake tune kuza kugaruka kuri itangazo risohowe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Reka mbere kuri inkuru mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongereye igihe cyo kutarasa kuri Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko agahenge kazakomeza kugeza hasojwe ibiganiro bihagarika intambara ya Iran igiye kumara amezi abiri. Perezida wa Amerika yizera ko iyi ntambara yashoje kuri Iran izarangira mu buryo bwa diplomasi. Yavuze ko azakomeza kandi gufunga ibyambu bya Iran ku buryo nta bwato buva cyangwa ngo bujye muri iki gihugu. Iri tangazo Trump yashyize ku mbuga nkoranyambaga yagize ati bishingiye kuko Iran yasenyutse ndetse no ku busabe bwa Marshal Asimi Munir uyobora ingabo za Pakistan ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Pakistan Shehbaz Sharif, twasabwe kuba turetse gutera Iran kugeza igihe abayobozi bayo ndetse n'abayihagarariye bazazana imbanziriza amasezerano ihuriweho. Bwana Trump yavuze ko yasabye ingabo za Amerika gukomeza gufunga ibyambu bya Iran no gukomeza kandi kuryamira amajanja. Atagahenge kazakomeza kugeza igihe bazamurika imbanziriza amasezerano ibiganiro bisojwe mu buryo ubumwe cyangwa se ubundi. Mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Mata 2026 nibwo Perezida Trump wa Amerika yatangaje ko bemeranyije na Iran ko bijyanye no guhagarika imirwano mu gihe cy'ibyumweru bigera kuri 2. Hari nyuma y'ukwezi kurenga Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangije intambara kuri Iran yaguyemo abayobozi bakuru ba Iran benshi barimo na Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wayo. Ni intambara ikomeje kuzahaza ubukungu bw'isi bitewe n'uko inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli yapfunzwe na Iran, bigatuma uyu mutungo kamere utumbagira mu biciro. Byavuye hafi kuri 70% ku kagunguru kamwe bigera ku 120 y'amadolari muri Werurwe 2026. Icyakora byongera kandi kugabanyukaho gato mu minsi mike ishize, byazamutseho 5% akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli kadatunganyije karenga amadolari 100. Nyuma y'uko Trump atangaje ko agahenge kazakomeza kandi byahise bigera ku madolari 98.70% kuri uwo 21 Mata 2026. Trump yatangaje ko Iran izahura n'ibibazo itigeze ibona mu mateka yayo niba itemeye kugirana ibiganiro na Amerika. Yabivuze mu kiganiro n'umunyamakuru John Fredericks ko intambara iri hafi kurangira ariko ko Iran ititwara neza izahura n'akaga. Ni mu gihe kandi n'ubu Iran igaragaza ko itarafata umwanzuro niba izajya kuganira na Amerika kuko ivuga ko ibona abi Washington batararwa ishinga n'inzira ya demokarasi nk'uko Iran ikomeza kugenda ibivuga. Umusirikare wa Israel wagaragaye amenagura ishusho ya Yesu yahanuwe. Ingabo za Israel zatangaje ko zahannye umusirikare wagaragaye ahondagura ishusho ya Yesu muri Libani ndetse n'uwamufotoye agakwirakwiza amafoto bahanishijwe gufungwa iminsi 30. IDF yirinze gutangaza amazina y'aba basirikare bombi ariko ivuga ko bazahita bakurwa ku rugamba nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Itangazo rivuga ko abandi basirikare 6 bari aho batagize icyo bakora ibyabo bizasuzumwa ukwabyo. BBC yanditse ko iyi foto yafatiwe mu gace ka Debel mu majyepfo ya Libani yateje impagarara mu bice bitandukanye harimo no muri Amerika, aho abaturage bavugaga ko biri gutukisha izina ry'igihugu cyabo gutera inkunga ingabo za Israel. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko yababajwe n'ibyakozwe n'umusirikare, avuga ko bubaha imyemerere y'abantu bose muri rusange. Mu yandi makuru duce mu gihugu cya Uganda haravugwa inkuru itangaje cyane. Mbere gato ko tujya kuri itangazo risohowe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha muri Uganda, uwo bari bazi ko yashyinguye yagaragaye atembera umuryango wa Yakobo Okamuturake utuye mu karere ka Masindi muri Uganda, waguye mu kantu kwa 20 Mata 2026 nyuma yo kubona umuntu wawo ari muzima kandi wari uzi ko umaze umunsi ashyinguwe. Uyu mugabo witwa Godwin Baguma yari amaze iminsi myinshi aburi irengero. Umuryango we wasobanuye ko yagiye atamenyesheje
wo n'abaturanyi batangira kandi ibikorwa byo kumushakisha. Ikinyamakuru Daily Monitor cyatangaje ko tariki ya 17 Mata polisi yabonye umurambo uri kuborera mu murima w'ibisheke iwujyana mu bitaro bya Musindi. Abaturage bahamagarirwa rero kujya kureba kugira ngo hamenyekane ba nyirawo. Seo Baguma Yakobo Kamuturaki yatangaje ko ubwo yamenyaga ibyamakuru yasabye abahungu be kujya ku bitaro bakareba niba umurambo ari umuvandimwe wabo usanganywe ikibazo cyo mu mutwe, batashye bamubwira ko ari uwe. Kamuturaki yagize ati twabwiwe ko umurambo wangiritse cyane, abahungu banje bagiyeyo bemeza ko ari umuvandimwe wabo, twarabizeye twemera ko yapfuye. Uyu muryango watangiye kandi bwangu gahunda yo gushyingura uyu murambo ubifashijwemo n'abaturanyi. Tariki ya 19 Mata nibwo rero washyinguwe, ku munsi wakurikiyeho utangira ikiriyo. Tariki ya 20 Mata ubwo ikiriyo cyari gikomeje, umuryango Baguma wakiriye inkuru ivuga ko uyu muhungu yagaragaye atembera mu gace ka Rubongo. Ku ikubitiro wanze kubyizera ari gufata icyemezo cyo kujya kwirebera niba ari we koko. Mushiki wa Baguma Jane Birungi yagize ati ku ikubitiro twabiteye utwatsi n'ibihuha kuko twari twamaze gushyingura, ariko twafashe icyemezo cyo kujyayo kugira ngo tubyibonere. Uwo twamubonaga twaguye mu kantu kandi ntitwiyumvishaga ko ari we uhagaze ari muzima. Umuryango Baguma wamujyanye mu rugo umenyesha abari mu kiriyo ko gihagaritswe ako kanya, hakaba hakurikiraho kandi gahunda yo gutaburura umurambo wari umaze umunsi ushyinguwe. Umuturanyi witwa Florence Bikorwa yatangaje ati byari bimeze nka filime, abantu barimo rujijo kandi bafite ubwoba, nta muntu uri kwiyumvisha ibyabaye. Nyuma yo gutabururwa umurambo wari washyinguwe wasubijwe mu bitaro bya Masindi. Guhera tariki 20 Mata hari gushakishwa ba nyirawo kugira ngo rero bajye kuwushyingura nk'uko amakuru akomeza kugenda bivugwa n'ibyabaye mu gihugu cya Uganda. Hanyuma reka twihuse tugiye ku itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ikaba yagize icyo ivuga ati umuforomo ukekwaho gusambanya Ishimwe uherutse kugwa mu bitaro arafunzwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko rwamaze kwinjira mu kibazo cy'umukobwa witwa Ishimwe Odile uherutse kwitaba Imana aguye mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK azize urupfu rutavuzweho rumwe, ndetse umuforomo bikekwa ko yamusambanyije yatawe muri yombi arafungwa. Inkuru y'urupfu rw'uyu mukobwa yagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amajwi y'uwo bivugwa ko ari musaza we wagaragaje ko mbere y'uko mushiki we yitaba Imana yasambanyijwe n'umuganga. Musaza wa Ishimwe Odile yumvikanye ahamya ko mushiki we yararwariye mu cyumba cy'indembe bitewe n'uko aho nta murwaza uhagera, ahubwo abakozi bo kwa muganga aribo babarwaza bakabitaho, bikavugwa ko rero byatumye uwakurikiranaga uyu mukobwa amuhotera. Mu ijwi ry'uyu musaza we ryagiye hanze, yavuze ko mushiki we wari urembye ku rwego rw'uko atabashaga kuvuga. Yafashe agapapuro yandikira mukuru we amubwira ko umukozi wo kwa muganga aho kumufasha ahubwo yamusambanyije. Uretse kumusambanya, uyu musore yavuze ko imiti ihenze baguriraga mushiki we nta n'umwe bamuhaga, ahubwo bayihishaga kugira ngo rero bayigurishe muri farumasi. Aha uyu musore yagize ati bagire ati kwiba imiti nk'aho bidahagije basambanya umurwayi. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitiri yavuze ko binjiye muri iki kibazo kandi hakiri mu iperereza nubwo hari abambere bamaze gutabwa muri yombi. Umuforomo ukekwaho kumusambanya yatawe muri yombi nk'uko byahamijwe na Dr Murangira Bitiri. Ati ubundi tariki ya 19 Werurwe 2026 RIB yakira ikirego giherutse kandi giturutse ku mwana w'imyaka 29 arega umuforomo ko hari ibikorwa amukorera bijyana n'imibonano mpuzabitsina, arafatwa arafungwa akorerwa dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha nabwo bayiregera urukiko. Dr Murangira Bitiri yaramya ko n'ibyavuzwe nyuma y'uko Ishimwe Odile yitabye Imana batabirengeje ingohe, ko batangiye kandi kubikoraho iperereza. Ati tariki ya 16 Mata 2026 uyu mwana w'umukobwa yitabye Imana azize uburwayi. Nyuma y'urupfu umuryango we hari ibyo umuryango we wagaragaje ko utishimiye. Ubu rero hari iperereza riri gukorwa ku byo bagaragaje ko bitagenze neza aho yavurirwaga. Dr Murangira Bitiri yasabye ko buri wese ufite amakuru kuri ibi bikorwa akwiye kandi kuyatanga kugira ngo ukuri kuzagaragare. Reka tuve kuri inkuru ivuga ku rwego rw'urushinzwe ubugenzacyaha tuje no kuri Madame Agathe Kanzigana, umufasha wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru rya Akadomo.com ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2026 baye umutwe ugira uti akazu kahawe ubutamwa na ngenda ngo kisubize ubutegetsi kagamburuzwa no mwiryane.
nyuma yaho ingabo za RPF zihagaritse jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 abahoze mu butegetsi bwa Habyarimana Juvenal bari bakwiye imishwaro mu mahanga bateguye umugambi wo kubusubiraho gangu banzura ko kugira ngo bishoboke bagomba gushakira intwaro ingabo zatsinzwe Exfar n'interahamwe. Umusirikare babonaga afite ubushobozi bwo kuyobora igisirikare cyabo ni General Augustin Bizimungu wanahoze ayobora Exfar mbere yuko u Rwanda rubohorwa na RPA. Umugore wa Habyarimana Kanagate Kanzige we yari akomeje kandi kuyobora ibikorwa bya diplomasi byo gushaka inkunga. Kubera ko muri Kenya hari hatuye benshi babaga mu butegetsi bwa Habyarimana bari bibumbiye mu gatsiko kazwi nk'akazu, hagiye habera inama nyinshi cyane zo gutegura umugambi cyane cyane izo gushakira intwaro Exfar n'interahamwe byari muri Zaire. Umuryango w'abibumbye washyize igitutu cyinshi cyane kuri perezida wa Zaire Mobutu Sese Seko wari wariyemeje kandi gushyigikira Exfar n'interahamwe mu mugambi wo gusubizaho ubutegetsi bw'akazu, nibwo yafashe icyemezo cyo kwirukana zimwe mu mpunzi z'abanyarwanda agamije kujijisha abo mu kazu bahiye ubwoba batekereza ko Exfar n'interahamwe nabyo bishobora kandi koherezwa mu Rwanda. Umugambi ugapfuba. Bafashe umwanzuro wo guha ingabo za Zaire ruswa kugira ngo abarwanyi babo bagume mu nkambi kandi ntibamburwe intwaro. Umwanditsi Andrew Wallace mu gitabo cyitwa Stephen Brale Akazu and the Architects of the Rwandan Genocide Against the Tutsi yagaragaje ko Kabuga Felicien yoherereje General Bizimungu ibihumbi 35 by'amadolari byo guha ingabo za Zaire, nk'uko amakuru abivuga, by'amadolari byo guha za Zaire kugira ngo rero zemerere Exfar n'interahamwe kuguma na intwaro mu nkambi byabagamo hafi y'umupaka. Icyo gihe ofisiye mu ngabo za Zaire yasabye abo mu kazu ruswa y'ibihumbi 60 by'amadolari kugira ngo irengagize intwaro Exfar n'interahamwe byari bikomeje kandi kwakira mu nkambi nka Mugunga mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Kabuga na bagenzi be bari Nairobi bakusanya andi mafaranga. Tariki ya 4 Ugushyingo mwaka w'1995 benshi mu bari bagize akazu bahuriye mu rugo rwa General Gracier Kabirigi i Nairobi bakusanya andi mafaranga. Kabuga yatanze sheke Proteze ya nyirazo wari muramu wa Habyarimana atanga amadolari 340. Aloys Ntabakuze wayoboraga umutwe w'abakomando atanga amadolari 1500. Uwo munsi hakusanyijwe amadolari 17. Inama zo gukusanyirizamo amafaranga zarakomeje, ariko mu kazi kandi bagiye bacika intege kuko babonaga General Bizimungu atinda gutangiza intambara kandi barabonaga ibikoresho biri kuboneka. Byageze aho batangira kandi gutanga inkunga y'amadolari 20, nabwo aramanuka agera ku idolari 1. Bwana Kabuga Felicien we yagaragaje ko azakomeza kwitanga atange byose afite kugira ngo bisubize ubutegetsi, kandi ko niba gusubira i Kigali byamusaba gutanga n'imyenda yose yambara yari kubikora kabone niyo yataha yambaye ubusa. Urwikekwe rwabaye rwinshi mu bagize akazu, bamwe batangira kandi gutekereza ko mu bituma umusanzu ugabanuka harimo kuba bamwe muri bo kandi bari bashishikajwe no gushaka viza zijya i Burayi, gushinga amaduka i Nairobi, ariko bakaba kandi batekerezaga ko hari abagowe n'ubuzima. Bamwe batangiye kwibasira General Bizimungu bavuga ko ajya muri Kenya gusangira inzoga na Kabuga yavayo akababeshya aho gushyira mu bikorwa umugambi wabo wo gutangiza intambara karundura. Nubwo umwijyane wari watangiye mu bagize akazu, ubutegetsi bwa Jacques Chirac w'Umufaransa bwagiyeho muri Gicurasi mwaka w'1995 bwari bwariyemeje guha Exfar interahamwe intwaro n'imyitozo ya gisirikare kugira ngo bagere ku mugambi wabo wo gusubira ku butegetsi i Kigali. Mu ntangiriro zo kuza mwaka w'1995 muri Zaire habaye inama ikomeye yitabiriwe na Kanziga, Mobutu n'abasirikare batatu b'abazayirwa bafite amapeti yo ku rwego rwa General Bizimungu Kabirigi ndetse na Dr Sarafe bararengana wari umuvandimwe wa Habyarimana na Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'igenamigambi. Abofisiye bakuru b'Ubufaransa bari bayobowe na Colonel Gilbert Canova, barimo Major Christian Laifaron uri mu batoje Exfar mu myaka y'1990, nabo bitabiriye kandi inama yari igamije kunoza umugambi wo gutera u Rwanda. Bemeranyije ko bazatera u Rwanda banyuze Gisenyi, bamaruke muri Kibuye bakomereza Igikongoro, kandi ko bazifashisha abacancuro b'Abafaransa bakoresha pasiporo z'Ubwongereza. Mobutu yijeje Kanziga ko azamuha miliyoni 3 z'amadolari mu gihe Exfar n'interahamwe bazajyafata ikibuga cy'indege cya Cyangugu. Nubwo Colonel Honest Bagosora atumvikanaga na General Bizimungu, nawe yakomeje kwiyegereza Exfar ayishakira intwaro muri Afurika y'Epfo na Seychelles, aho yakuye toni 360 z'intwaro ziganjemo zaturutse muri Bulgaria, kandi leta ya Chirac niyo yamwishyuriye ingendo yakoze.
Libya yayoborwaga na Colonel Muammar Gaddafi yari yaremereye Ubufaransa ko izohereza Exfar interahamwe, imbunda za AK-47 amasasu yazo ndetse n'ibisasu bya Mortier 60 mm, 81 mm, 82 mm, 120 mm, roquette za grenade. Leta ya Jacques Chirac yari iteze ko Afurika y'Epfo izohereza Exfar interahamwe, imbunda zari zigezweho za R4 ndetse na R3, ibisasu bitegwa mu takamine, imbunda za RPG 40, Misiri ya Hosni Mubarak yo yohereza za Mortier 120 mm na 122 mm. Mu mpera zo kuza mu mwaka w'1995 habarurwaga abasirikare ba Exfar interahamwe 19, abenshi muri bo kandi bari bakiri bashya. Imyitwarire mibi yatumye kandi bamwe bagurisha abazayirwa intwaro boherejwe, abandi bishora mu bikorwa by'ubusambanyi, byatumye bamwe muri bo barwara sida. Wallace yasobanuye ko abagize akazu bari baranzuye ko Exfar n'interahamwe bigomba gutera u Rwanda bitarenze impera zo kuboza mu mwaka w'1995, ariko ko umwuka mubi watutumbye mu gisirikare ndetse mu banyapolitiki watumye umugambi wabo upfuba. Byagezeho General Bizimungu ahamagara Kanziga kuri telefone amumenyesha ko yabwiye Mobutu ko atashoboraga gutera u Rwanda ngo akure ubutegetsi bwarwo, bityo ko kuva vuba cyane azamumenyesha umusimbura we uyobora igisirikare cy'akazu yakoresheje imvugo gukemura ikibazo cy'u Rwanda. Gutumvikana mu kazu mu bagize akazu ka Exfar ndetse n'igitutu cy'umuryango mpuzamahanga wamaganaga ikwirakwizwa ry'izi ntwaro byaburije mu mugambi mwisha wo gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Icyashobokeye Exfar n'interahamwe nyuma yo kubona ko ibyo gusubiza akazu ku butegetsi bizagarukira mu nzozi, ni ukugaba ibitero shuma mu Rwanda, cyane cyane mu bice byo ku mupaka, byatwaye ubuzima bw'abasivili b'abanyarwanda benshi muri rusange. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu mugabo, nk'uko amakuru akomeza kugenda bivugwa, Amerika Depite Wilson yasabye Tshisekedi Ndayishimiye guhagarika kwica abanyamulenge. Depite Joe Wilson uhagarariye South Carolina mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Evariste Ndayishimiye w'Uburundi guhagarika ibitero ku banyamulenge. Kwa 20 Mata 2026 abanyamulenge barenga 4,000 bahuriye mu mujyi wa Washington muri Amerika. Imyigaragambyo yamagana ibitero bine wabo batuye muri komine Minembwe ndetse mu bindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, bakomeje kandi kugabwaho n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro irimo iyo mu buhungiro Wazalendo. Umuyobozi w'umuryango wa MPA Mahoro Peace Association wateguye imyigaragambyo Douglas G. Kabunda yagize ati ubwicanyi bwarakomeje, habaho n'ubundi bwo mu buryo bwo kwica, ati ubwo burimo kwicisha abantu inzara ndetse no kwicisha drone. Izo drone ziragenda zikica abantu ariko zikica inka, ubu iwacu inzara niyo nyinshi. Mu gihe hari abanyamerika bagaragaje ko abanyamulenge kandi bigaragambije kubera ko batanyuzwe n'ubufasha Amerika yabahaye burimo kubaha ubuhungiro. Kuri 21 Mata Depite Wilson Joe yasobanuye neza ko icyahurije i Washington ari ukwamagana jenoside. Depite Wilson yagize ati abanyamulenge bahuriye Washington bamagana umunyagitugu Tshisekedi n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR biri gukora indi jenoside muri Afurika y'ibiyaga bigari. Uyu munyapolitiki usanzwe ari umunyamuryango w'ishyaka ry'abarepublicain riri ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump yasabye Tshisekedi na Ndayishimiye guhagarika ubugizi bwa nabi ingabo z'ibihugu byabo ziri gukora zikubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington. Ndasaba Perezida Felix Tshisekedi na Ndayishimiye guhagarika bwangu ubugizi bwa nabi aho vuba bukagera bakubahiriza amasezerano y'amahoro. Ibibazo byo muri Kongo bisaba uruhare rufatika rwa Kongo, so kunenga Perezida Trump. Abanyamulenge basabye kandi umuryango mpuzamahanga guhagarika ibi bitero, gusaba ko inzira banyuramo bagiye ku masoko ndetse no ku mavuriro zifungurwa kandi hagakorwa iperereza ryigenga kugira ngo abakoze ibyaha muri Kivu y'Amajyepfo bazagezwe mu butabera, nk'uko abanyamulenge bakomeje kugenda babigarukaho.